Mano soifua tala falava o se whapoponga le nei o tala mai Ausetalia a le Radio Samoa. O sini leo le atari malo le whonotanga tai o le quad i le tausanga nei lua whelua tolu. Le whonotanga lea le Quad Leaders Summit o le Asia si mai ma le presidente o le malo tele o Amerika i Ausetalia o Joe Biden. Whonofona mai e le Paramio Albanese o le whonotanga o le awhai e se rusful whao me. E whapopo atu i a Biden o le a awhia i fo i ma le Paramio India o Narendra Modi ma le Paramio i a pani o Fumio Kishida. Sa noa Albanese e langona le whaanga e tia. E vea ma host, po le tani malo i le urua i whonotanga le Quad ua whaia mai i Ausetalia i Sydney. O le Sydney Opera House o le a whatau nu wai le whonotanga, ma le ai fo i manisi o whaaringa tau e whaia i lea taimi e whaairoa i a tiri le matango fia o Ausetalia. Whai mai o le taona nei nana a mata wina i a tangata le whaale tonu i le au nanga le Centrelink i rungo o pengata whaerangi e au fia i le atunu watoa. O ripoti ia mai le 7 News i le so o whaeroa i le nei tūranga, sa mua i mai tauina e nisi le whaale tonu i le upengata whaerangi i le tai awa na nei nā, ma whaeroa i e ono suriva pasene o tangata na whaeroa o le upengata whaerangi lea i whaale tonu a e whai mai isi o le app. O le oripatia fo i nisi wa a fia i le maua o lātou pei meni mai le Centrelink, ma whaeroa fo i nisi whare tupe o lo i eise whatu wai o le whaanga i o ina o pei meni mai le Centrelink, ma lo whai nei su e suenga. No whataria se whamtaranga aloa ia mai le Services Australia e tusa le nei whane tonu. A le Centrelink o le ofisa leo le malo o Ausetalia e whaanga i o i mai ei pei meni e pei o benefiti, ma tupe e anga wa ai tangata mai le malo. E toa tele tangata Ausetalia le a whaititia tupe tatongi i tau o lātou whala au ma vai la au mo tong fitinga po medication e ui e manatu nei si leo se fuafuanga le leilea. Whamai pe o atu i le 1 miliona o tangata Ausetalia le a whaititia tupe tatongi i medication ina ua whaatanga ane le malo se whainga le a tatongi ai e le tangata le sapalai o ana whala au ma vai la au mo tong fitinga i masina e lua i se tatongi e tasi. Nono winga le ale to e lua ni tatongi a e tasi lava mo masina e lua. E sidia ma le tolu se lau fuala au ma vai la au au fia i le lisi o medication e au fia i matong fitinga mo ngase e pei o le fatu, o le cholesterol, Crohn's disease ma le hypertension. O te ena le minister o soifua maloloina Mark Butler, nisi whamtaranga mai le Pharmacy Guild e whaapea o le whainga rea o le asioti e roa ma fuala au ia e whamai le minister mai le tolu se lau duas fururimo fuala au ma vaina au o lo au fia i le lisi tele lea e na o le fitu lava fuala au o lo sioti le teminei ai o le a telefo i se vai ngā tupe le malo o le a whaasau ina mai ai i le whainga lea i tutonu o le whātu sanga. O Ausetalia i September Victoria, leo lo ripoti o le a whea ngai ma le tau maa whanawhana le vasa nei e solo atu ina vevela e ui ua amata ona whaalongo ina le sawa le tau maruru i le tele o isi vaenga o le atunu. O le whaitua Adelaide, leo lo o whaatu langa o aturu no vevela le tulu duas fulvaru tikiri i le so, me le pone sa wha mawina fo i le vevela o le susuru le lai le asonafi. Pei tai o whaelo mai le vai tau, o le a yesuinga o le tau i vaenga ese o le atunu, o le a vevela fo isi whaitua New South Wales e ui ua vaia fo i le anga i anu se vaenga malulua winga o le tau, mai le tu i saute, ma o le wha mahoninga leo le suinga o le a yei le tau e peo na masani ai, i tau sanga taitasi le nei vai tau. O wha manatu mai e le vai tau e le lei lavona malu pui pui e le soifua o tangata, ma ia wha tino pea tūlanga umatau le pui pui nga i la e tala whea ngai, ma suinga o le tau, ia alu fia i fo i le a fia ni ngase ma fo mai i suinga o le tau. Ma le tala muli, e se fulu toru tau sanga le matua o se tene titero o tinga ina nei le wharamai, ina ua vei se ta vale luma tonu o siona grandfather. O Perth na tupu ai lea whaalawe whamaire ripoti, na tupu i ni nai mita mai le whale o lea te nei titi, la vea ai le ta vale. O lea na afia na kolosi le ala tele i Morley Drive, a whamaie whaisi pisi o le i tū leo le awala, na kolosi nei masatasi o na wō, po le tau le lima le fia na nafi. Na whaavawe atulu na grandfather manisi na whaalongo i nātulu whaalawe e wheso soani ai au no maseiloa o sio nā whawhine leo lo o a fia. Mata ua e whaisi o ngaunga o manu angol tēnei titi ma lo iei pēa i le wharamai. A o whailoa le ainga e wha maangalo i lena aveina le ta vale o se tala vau fo i pi pleita ma
I tā lusia, ia si o lātou wā whawhine ina ia toi whaafo i sielo na mālosi, a o wha lawe lawe lava e whai lava matutupu, o lo o wha a waulisu e su e ngā reo leo ina nei mata upu. Tala ia le video Samoa mai Ausetalia, ina nei fo ia.